Unajua nini? Kwenye maisha haijalishi una uwezo kiasi gani, una nguvu kiasi gani, una akili kiasi gani, una wazifa kiasi gani na una nguvu kiasi gani. Inakupasa ukatae kitu kimoja maishani mwako. Ukatae kitu kunyenyekewa na wazazi wako. Vyovyote vile ulivyo, kataa kabisa kunyenyekewa na wazazi wako. Ikiwa hata wanakunyenyekea pasipo wao wenyewe kujua, jaribu kuepuka kitu hicho, kwa maana mzazi kukunyenyekea si sahihi. Mzazi unapaswa wewe umnyenyekee mzazi wako, hata uwe na wazifa gani, hata uwe uweje. Usiruhusu mzazi wako akunyenyekee. Jitahidi sana wewe ndio umnyenyekee mzazi. Hata ukiona ana dalili ya kukunyenyekea, hebu ikatae dalili hiyo, ikatae hisia hiyo kwake. Badala ya kukuonyesha wewe kuwa anakunyenyekea, basi wewe igeuze huo unyenyekevu wake au fanye uwe ni upendo kwako. Mshawishi akupende, ila usimshawishi akunyenyekee hata siku moja, kwa maana mzazi wako ndio Mungu wako wa pili hapa duniani. Fanya kuwaheshimu, fanya kuwathamini, lakini kataa kukunyenyekea. Wasikunyenyekee kamwe, ila zaidi na zaidi wafanye wakupende. Jua jinsi ya kuishi na watu. Kikubwa akili na moyo, hivyo tu.